Kublehi baru anak Dudashan International sa sisihan akan janwit ni pedang sobhai pi sa kanika program hangga bagi nyok penyekran yang pelujumut dan kat bagi doktor ki badan bat ni hak kanika tanun mentang asni but mentang asni ni kuat penyekran halor ke jimlaki yang kanika homeopathy de kabadai hangga sifau tarik jauh benai April tinggi dan dekat bat ni mentang asni i Dr. bapher lamari beri homeopathic MD I Dr. Katrina Marbanyang, I MBBS Medicine Specialist. I Dr. Sumitra Karmauplang, I Ayurveda MD. But kumjuru I Dr. Emi Dakar Kai, belong I CEO, Jongka Aika Aram. Ting bida sobhai pi doktor sakanika program bujumi mentang kajanmit ah kabangin nyok banyak kran ya plujumut halon kanika pang kabaong Phikir ya Rukom ban Lait na ke Jingpang. Ni sotu bagi ni kisi giba mentang isu pun bagi Jingpang jistom giba kata brio nomor bahkan yang kajing let's say kajing long sentan dan kajing bom Phikir ya Rukom dia mentang apa wan khas si doktor lamari kinda doktor pinlam khamat yang ni Jepang kan kajing rakhi ya kanika homeopathic de but menur rakhi ka balai barang kam rakhi ka Kebelah bon kam mentang sengi September April isal ngirake kan ek World Homeopathic Day kum ka dak bangin kan mau ya founder jong ka homeopathy de Dr. Samuel Hahnemann but lakai u house nam khat news pasan pusan September April tingi rake kan ni bangin kan mau ya ka ek bu contribute yang isini syaga partai lang ba kan ka system of treatment kan ka homeopathy but u dai song Germany German but kumjuru kelong very recent kini homeopathy kelong kadai tang ars pak life house nam sidin tika posted hadu kata-kata kamtam ha India but kumjur Meghalaya la almost everybody la itholo de homeopathy mentah kini kisni Te doktor lamari ha kabay day bat kani kapang ka bangi kwa panya plujumut na taga simo kata ka lifestyle disorders la ni kata ka mo ke Jingpang ka ba mi naka Rukom kindiat pilam khamat ingi halo kata kapang PE kiong ba lifestyle disorder lifestyle mean Rukom disorder mean Jingpang disease ma te ka Jingpang ka ba mi nak Rukom te ngai ba kat ba kadang yat por kata ngidang klet Rukom ki ngidang move syakmat kat ba ngidang yat syakmat ngidang klet ba dan kam ki basic needs ke jong brio kum ka ngidon kami ke sengi kum ngidon kami ke exercise ngidon kami ke bam ngidon kami ke thia bat ngidon kam di bahai ko bat ngai bakat bang ngidang bun kam kat bang ngidang advance mo kat kata ngidang klet ya Rukom kai ngila stock mentah ki phones ngila stock mentah ki workplace bat ngila klet kum no ban kat no ngidon kam di bat kat no ngidon kam exercise bat kat no ngidon kam ke air kat no ngidon kam ya ke sengi bat ngitip lang pakai yo vitamin D kaya rap hashbon ki brio ban pendonagi inflammation apa kam jong brio kom ta ter te lang bag daga jingklat jongi kha hashbon ki Jingpang kom ki sini ki hypertension nang ta ter kaya lam syaki Jingpang ki bakra mas ki cancer ke poi ki Jingpang heart myocardial infection ki dan ki Jingpang ki bebon kha shibon ki Jingpang dan bangi kala dikini ki basic ki badan kam ka Jingpang pikir tang Jingpang pikir hai to publish bon doktor lamari di mentangan pa si doktor Marbanyang kandiat doktor income mo be ban ne pensai kandiat pang kita ki lifestyle disorders dia balik bagi nang kio doktor hagini kisi ba menta Welcome. Ni baka perthai minta kelakuan, but having jengkir juga di Jingpang, katakan lifestyle disease dan Jingpang kerja injuni, pon lagi tahu nama ta kejengkun juga teknologi minta. Ni minta pun bawa hikam minta tak bayi use ki komputer, kita minta kami ki mobile, ki remote control, hiying, berpindah ke TV. Kan ni kepelong yang berpin alia, dan ni berpin jaitu ini bangin ki sari yang kembali kapan. Bagi doksa, bukan kita Rukom tray ni iro, bukan kita Rukom tray bagi apa tray, ni bukan pot ni jisong. Tapi ni kita jisong pala jengiro, kapelong ini
banyo ikini ke Jingpang. Kawai pa kadau kalong ba ke Jing step kani ke Jinglong kasor kata organization. Kibri ham sultanan ba bidla bunkam ki sultanan banyo iki Jingpang ki baklon. Kung ki junk food, ki processed food, hag ba bun ki clean ki basniyo, ki bun ka shimi, ki bun ka mlu, bat ru ki bun ki preservative. Kaniru pelong ya kani ke Jingpang bakan ki. Anda mara kawai ru pelong ha ka jing kunjung ya ka jing im juni kata ki competition ki bangi haban le ka jing im. Kahala hayeng hasam le kon ki ti ne hala ki kena hagi school ki bon ki competition tekani ka pen kiu ya ka pelong ya ka jing cik perkhat kadang kata ka stress ni ka jing jurit jingmut kumnu ban poi sakpan kumnu ban iki kam ki paman kasni kani ka jing long kani ka long kani ka stress ni ka jipit sa jingmut akan sim ani ka jingmut cik perkhat juni ka wala mi ki Jingpang ba perkiu ya ka bipi kibun kibriyo kiyo pang shini te kini kinuksa kini Jingpang kilong kumlaong ni doktor kuwi kini Jingpang shini the diabetes kabaar kini Jingpang prosnam heart diseases but kiwi pat kilong kung Jingpang stroke te kini Jingpang kade bun naga rukom im ke jong ko bagas Kubli shibun doktor marbanyang ni kita kijing pensai kijong piyeng ni mo sapang kita ki daw jong kani kijing pelong ya kani ki Jingpang per nakajing nakarukom im te doktor karmo plang ko ban kli pi hatu ki brio ni mo ki ba ki so tho na em ba kane kajing long sentan na ki bom Phikir ya karukom im kade ka daw ko pelong ki Jingpang balik se ki kendit o baling adon BP baling adon sini ki don em ka awareness ni ki so tho kan kade na ka daw karukom im Kumulai pakai Dr. Marvin ki kita community hari ni ki contributory factors ni ki kita ki jingjan ki jinglong bakun sayo ta Jingpang. As a practitioner along mga nakrimental 21 years tamo na practice kina induk nopang. So we napit and through batani ke channel jong Doordarshan ne jong All India Radio ne fi be chaka fee level na ka department kila tip like also for IEC, the Information, Education, Communication. Tamba in my experience, kala no ka jingpet ke jong nak ipada. Kani ka contributory factors ay kamla banding tang naka hindi nakatang kana kabam nakadi kadang ada stakeholders ng ang nakatin pa rin. Mo kita finapet mentani kani ka obesity, mo ka jing snack, finapet kapwa menchua. Finapet ni chani kita kijang sen bagi pau kita kimi kijang kira hal yang tu kabaran kijang kira hendri mental mani happen here jam kam fit show kata mai me kadang fit image ni fit ni kam fit show kata tadi ke reason kot kini nak kabam tadi kan kam im kijang but finna pe kini obesity finna ka don sa kawai ke jinglong ba mencha pe varieties of food we all like Jingpang biscuit no ni chips Pinapit pa siya po feel siya po siya ng kendang kibri kinyo chips chips balong kuno is that kadang quality control na ang pagdo how much of quality control long kani kalau ba mo kata kini kibri la dan in the general way kibri baduk along banyak siya sort kibri na nang bagi kamdo hindi makir kilate dan kijingbam yakit makir kibam kadang they also have obesity dan makir dan betul Jingpang so ni lah berubah kabam but we also have other stakeholders kan contributing factors and also nama kanika information ni I think kat KJP kejangan udah kanika behavior change in the community okay kata behavior change in the community kemudian dah kajing batai jeni ba kita kibam long ban kita kijang food kibam kita kung sibo mo ta kibri pang shini po no kendang ipo ang kibri pang shini kibam itu biscuit tidak so to biscuit ki ang biscuit sugar free is that really sugar free pinda puli ang to udah di sugar ang to so that is again it's a choice bani ay kanya ki it's a choice kemudian again kata kani ka willingness lang ba kini ki community kibri ki di man so to ba it can a choice but they have to make a choice kan long mikir ki di man choose kan new biscuit dari ba bangataw shini do ngam te ban bang baru ada kiwe kan
Sementara in Ayurveda, when orang nak kena Jepang Ayurveda because that's my very specialty joma. Haka ki jeni classical text jeni ki orang na kena ke Jingpang. It could be cancer, ne ka shini, ne ka skin ko modern ke Jingpang. Any of those you take Jingpang, ka contributory could always a diet that can come in jeni. Di ko menshwa ki brio ki bam dam how ki bam do ki bam do crab ki bam do kon hot. Then so kita kita keep contributive factors ba, you know, kita ki choices kung kita choices mucha ni deban tenso tu ni batai ki briga ba kalau kembang ni deban ba ni kita ki jamba kumbang mucha ni deban you know ni sedang yang ki jamba ba Tungan mentalong ka marketing lah ni ka piyo ayo yang ni kijing bam ka balasna haki moha ki karhana tamut kelasuk kala aram bat nak kata kadawi kata ka hamsuk kamaram pelakin klone kata ka penma penban mo and plus itu kemudian standardization kan nama mentaan we have to talk about standardization nama kanu kadawai ni kijing bam ka day bandar make a standard ka day bandar make protocol that helpful follow kan nama ka bam ka supply Kasi feel if you eat if bang supply support so the bang supply support you kadang ke Jingpang. Dia tu ni bentuk itu one of the factors it can Boleh sibon Dr. Kharmopang yang itu berjumpa pensai ke jumpa mo nangai bagi parlo ke jumi ki bapet kin sutu ban benon kam ni ya la ke jumpa jing start kenu ke bam bari ban bam kenu ke bam bagi dan kam ban Phikir la ni ban kia ni Dr. Khar ngap phai pa chepi mo Ti hakano kung kam te kini ki doktor sa jakmat kila patay kunto. Te ki brio le sekin ong nim dadon te kata ka por ngin Jait lani ka simport han yang iban Phikir kata ka bang ni simbet kani ka bayo ni ka basuk ban shirt ka basuk ka bayo hayo. Te hakano kung kam bakin la ban pinbiang ya kata kung kam bam ka ba biang ka ba Phikir nang ba mo ban pin yo eki kata ka jingfa jingya kan. Ka feel janga kede yoga ban naturopathy kata kade ka baningkong. Ka baar pad kede ba ngiri ban shwabangin ya shakmat ya kita ki jingkili borong ngiri ban smutho sha kini ki disease but disorder ki ke kadi ka jinga pher hapring kini atli mo te nimkong karukom minta karukom imjingi kala pher ba kumba ongi doktor mintan kala pher ba why balai namar ba minta borok hai kabangi yo da shabar kini ki mar bawan rash ni mo bon ki ni onga bagi de highly processed kumut kumno minta keren ka concept minta bingi ong em ki 5 something kita ki white poison kowe kadi ka ba gi use that em du moida baru ata ki kamet khasi jingi naru ki hindain thai mo ngira ke du khau bud krai te minta pa ngila sang ban ban kini usau ki kisnalu tu moida nang tau ata kame jingi khasi ngim jurap bihi ata hi dari ngira bru ngin datang khandek kan sade nda bon kata thane te ka main goal jingi am kariban smuthu kumno ban bam hakanu kurukom ban bam but kumno ban bam yang mo te laringi crunch phang bam the main thing ba ngiri ba smuthu am kadi kat no ngiri ban bam mental laringi ong ban bam ja bonangi ngim tek kat no ka ja ban bam ngin bam bet dan traditional kondong le kini kin khat ke lu ba he kim smuthu ngi ong ki portion control kalong very important kadi ka portion control kamut ba kanu dai ni habam kanu ka ja ni habam kanu ki jhor ni habam kanu kini ki ashar bale ki rio handang ki use kini ki ashar ni ki bang kini ki ashar the main reason is because kini ki ashar but kini ki bagi ferment mo trumbai ki fermented beans pedam ni ki number 2 kilong very rich in probiotics mo minta Shakiri kalang perthai minta ki le shibun kini research mut kumno ka research kamut ba ek kabala dan lupa ni war jing tip show ya ka ti kum balai ka kumno ni laban bam yakni itrumbai haka portion ka babyang meaning haka rukom ka babyang mo
Dia Jingpang kasih hak jenggot jangan Jingpang kasih kari babiang tam balai nama ringidan kini gicurim unu jammer do kumi ki jelang ki belong locally available mo tinawai kyong ti kum nang ilaban bang ki number mo haga clinic jonga am nga personally ngai iba 90% of the cases am ka bangi yo kade naga gastric kade ka way ba ngala sham ba bon ngai thai baro ki khasi kin dan bet hi kat tu gani gastric but balai ko gastric ka khi ti ngidi ben sung ko po khasi am ka jam ha kamlong ko po nong we kamlong ko po shakitan dakar ti ka rukom bam jingi ram ke ben nong hagata ka rukom ti na kim step am kirion dai jingi min chwa ki bam ida ka ja ka ba paja kim jupin klo ja ka ja balai namar ka ja paja kam lara kala arung ha kamed kanum ailat ya kamed jufi bakan spike ya kashini nengi ong bukan glycemic index bakan kio ti kalong stable bet so ya haki research ki bakile menta aims hakaleng ki ong ba larangi bami ra kaja peja ne kaja ja dang step em kala ka pen control ya kashini jingi bro shisngi ne larangi bam ru ukrai ki bangi yo na po yo ne ini bolong easily available mo larangi bam ru to utu long rich in fiber kamut ka fiber kamut ba kapin sngo kadang ni for a very long time dia lai sao san kenta di hagini ki lai sao san kenta ngidem kwa ban bam so kata ka concept of overeating ru kanum dan ti ka rukom bam hakata ka rukom em larangi educate di kibreo ne ni ong preventive healthcare kamut ba ni prevent ki jingpang bakin one hot banyadaya ki knang bakin one haka in the upcoming future mo so yak bangi namar ban ong ba karu kam bam kasi kari ba best tam mo ka ba best tam namar ba laringi bam kaja shibol ngiri ban bam udai kambon namar ba kaja kadika carbohydrates mo ka udai laringi shed yo udai ngiri ban use lai saujat kidai namar ba udai ulong rich in protein so ka protein kalong very important ne kalong kapakong san ya jikiksa jingi so ka muscular health mong yong nang ta yakini ki jurim kumno ban bam ki hakano kurukam kini ki jur ngidi ban khle bam kini ki jur khle ki bangi bam kumno par badang ret ni kini ki rihanda ki rang bam minchwa kumto ngidi ban bam but uni pan ni sutana ban bam yu pan sde ada shed kumto but ngidi ban control yu pan ru instead but yakaban bam ru pan klaban bam ki presbin ki jor kumto ter uni terso but kindia di asharum nile but lara fipang gastric yale banum bam asharuwa sathan yagitu bakam long mile kindiat mo ki bakam long fermented kindiat kato to long ban bam kum kini ki tung tabru lara fi bam tung tab banum pin sathan namar balara sathan am kan triya gastric jongfi na triya gastric ni yo kini ki skin ni khot menta ki gut brain skin axis kamut ba lara gitu ki nongpang ki ba yo ya kini ka very strong ne kini ka gastric baklan ba kalaban effect ya ki haka nu kurukom kilaban yo kini ki migraine ni ki jing thakhle ne bat kini ki skin issues ni kini ki jingdat kini ki sni do bro shirin yang tetang kata hi Pensyaya ngai bangi yo sementoi ha bangi sap iki doktor ki bang pensyaya kani ka phang ban kalong ka ek bangi de ban diang bat bahkan yarap yang kata ka kom im bujungi mo langsi de doktor lamari ngan phai yang ship hitung ila snap itu ki mo ki daw jok kani ka jingpang de yo na ka kom im ban no ban ba de mo phai ba chakal yang jong ka homeopathy de ka ba ka homeopathy ka terwa yang kibrio hakanu kuru komban mo batte la kam ya kata ke jimbam kulmar kuru kombam la ne ka routine kuru kombam kenang makin penyo eta ka ko kya kan pi mut ban ong ba treatment na lamba homeopathy long ka treatment no ka treatment ba ka jinga da kan jinga da okay api ki ong lifestyle disease ma hakajing in my experience nga laba tat under fi change your lifestyle in pinamla ban kior ngan anuk sa ka ma kambai ong i doctor dahar yong ba ikren be pangga diet ma
Hajing share diet is very important, especially kumbai ang ba kini ki highly processed food, kini ki maida ki bakery foods. Itu ki long very poisonic ki kamet jong brio. Kamet jong brio kam design ni uba, kam design ni ka ba ban proses ya kitu ki jingpang mo. For example, the fit test ya kini ka ki ong RBS, random blood sugar mo. Ka abe normal 100 per deciliter mean she's 1 tablespoon for whole body for whole day bukan ron gamet jong sugar. So dapat je sugar ngi consume like more than plat ek like tablespoon mah. Te kato ka the rest of sugar ka store no number 1 kan store by her belly mah kan kida big visceral fat nang ta kan bo siya liver kan bo siya pancreas kan bo kaleng mah nang ta kan kebatamang tu ke tap muscles kedai hot glycogen mah store sugar. To ko dengan pait ba PE la mentale ki baru ki la thaj aban exercise. Tegi to ki store sugar ki badan ki muscles ki ne ba kum to pi ni don kam man exercise ban pen ki muscles kana ba to store sugar kan pait kan ai energy ngi nang ta kan heal ki to ki area ma te ha ka jing jong apa ka one of the you kadek exercise ba ka diet ba hi ka diet ni de ban change ni de ban let ba shaka kum ki on god's food ma ka jing bam ka ba ngi yo na maria de ban process ka as long as bingi bam gitu te ni ka jing pang ka kamla ban wan kan te with that ni laban ai ba ki dawai ma bi dawai homeopathy ni laban alternative ya gitu ki jingpang ni dan ki dawai ki ba dawai sini dawai BP ki dawai cancer ki bon ki dawai ki ba relate bat ka to ka lifestyle disease ma but aga ji jonga ba da ni day ban le ika awareness ba ki bru ki de ban sutho ba ka jingpang kami na rukom em kat bagi dang klet rukom em kata ka jingpang kadang kha nakawai ka level sikawai ka level nakong kan one by kum sugar hangden hadin ka dala bon plat sugar ka met ka long highly acidic te ngite basen ma ka long highly acidic ki bacteria cancer ka sobang ban chong kita ki area te sen ba ka la manifest pathology ka la deep la jinjar ngi ba ngi penkia kan takada ngi deban psto ki brio ba ki deban le ki ne nang ba kadang poi hak kata level kan bangin petkia pada ki kalau kala jinjar pakai simbak la deep pathology. Namal ki beliau mentah tu especially ni dapat pot sormong dong yang bam ke jimbam tak badon bam di sikini ki vitamin sani ki mineral sani mo ki auto di magnesium to di omega 3 di ta tengap tip nakaliang ka homeopathy ka don ban ai kum kita nakaliang homeopathy ngim don tambah hot ki vitamins ki deban use. Ma for example kum vitamin D. Okay, kan vitamin D ngiyok na kasngi. Te menta mostly ki beru ki samla ki bala rang ba kim dami than sisngi. Plus bagi kecisa ro kala kapnya ban mi sebar kalang iyo. Pakani vitamin D da kala arung ha kamet beru kala aktif kala aktif da kala aktif ka number 1 ka jongka ka mobilize ka move ka calcium ka mobilize calcium baro ka kamet da kala mobilize calcium da ngibam jingbam dan calcium ka mobilize calcium ka shiming ni calcium ka tap agi shi ta da ngi sokut da ngi mi shabar for example ngi mi yo vitamin D ka calcium ka mobilize te kam ki sokut ta kala sokut ka raise ka blood pressure kan nam kuma fi ong kum omega 3 kalong it's very good supplement kan maka dan yang vitamin D hang tu kaya rap ya ka iki calcium jongi bukan mobilize bukan ki kenapa ke pressure jongi kan hiar te ngimdai ban klet de ketong ba ong men mas do men mas dang ba ngimdai ban klet ban mi shabar ngimdai ban klet ini ka jingmi shabar ka yang by day ba vitamin D hatto ka day hakitu ban dang stang mi kasni ba shwa man set kasni de ka baro shi skin la ban yo vitamin D keto ka vitamin D ka ngimdai ban menski ka long very bad ka debet men step akpor ba mi kasni kato la sau baje sau steng san baje kato ka sngi ka ban hit ha kamet jong breu kato ka lang very purified vitamin D kan da kala poi sngi kala ultraviolet kala high ke it will lead to skin destruction bone ki inflammation pat kami nang to but vitamin D one of the most important and is the most neglectable vitamin D kan
Namun kena khamdam kena samla mental kita sini. Kita si beji arji te kata ke vitamin D saya ingin yo. Layo semua let's say doktor hang ke por ilapan marbanyang pensai kena ngatrai pensiama doktor kena samla mental kita vitamin D. Kalau kena samla mental bun ki shong hiyen, ki use ki mobile phone, ki gaming, what ni ki battery office baru mo ki shong hagi jagat kimi sabah kan ni kapulong ki ruban nilai kan ni vitamin. Kalau kata kini kena kapulong ki ru koi kalau makin sengat kin nak daw mesti tak vitamin D ke jinsa kan jangan nomor ba kin ki kemet kapa mo koi di jate koi nak don ke jinsa ni kata ka obesity kan ni ketika try lempung dia berok ki Jingpang kan bila avenue ke Jingpang ke BP sini mat kita ki metabolic syndrome kita ni on di kena mata ki minit that is a midnight scrolling which should be about kideban indunaya ka kideban sange soban thia like 2 minutes soban thia kideban play ka screen sa phone di kaniro kan pelong iki makin thia sok penjai but kani ka pelong kita ki hormones kedon hormones dong hunger hormones mo ghrelin ki biang ula ban mi na kayo kan slow kan ba gibrio na kata kada penjai kita ko obesity bro bagi bun ki vitamin su kila ban dulan Kedai kita higa dalam kan pom mo. Doktor Karmo Plang ti kibdio la sim tangi ong ni taki Jingpang ki bobon mo ki badai na kadaw pom tingla influence pang kita ki shini ki BP. Kumno kibdio kin so thu mo chubo kumi ke shini kumno kin so thu baki don yang taga Jingpang shin ni kita shin kan. Maling kong ti usually long late shabar man ka porte. Late shabar man ka porte. Tidak supposing kiran ki beriau ni long dami kina tiap sok ni nama pada ki hari ki late shabar kata kada ka one of the symptoms and also kiran ki long hunger pangs in fact long than kata shu long kelaba mo sa hang ta hang yang te an mental ka gaunan ru kana wan be ba kini ki ashas ki eru ki be screening ki population survey screening baki le baru fajar ka health department shop or the district everywhere ki ba ki population survey ba kini ki ashas ki let ki dadon ta kon ka checklist ki dadon ki ba ki have it screen every family by 30 years of age temot kata ngila capture ka government mo ka capture ba there is a tendency mo kani kala hakani ki hindan itai ba long kumtai ba kumta ti kambi shu kumun shaba ki no long kaman option identify ka government kala already kala implement kini long kidan this kadan taka population survey long every household kayin kanu pakan kayin long kidan ki survey ti long kajing kwa jing kilan jangan long ba nada ki naka health department da kilet kini asha kilet bali survey ti sobhan long yun yete long punta kan ai tuan ni nama kilet nak jing haga jong kilet nama kilet ka survey kintik pa punta there's a tendency ba itai cuba ikmi pai kelak bapang sini tiki kuat pergi lah menang tak Jingpang nanti dia nilak capture kata benda nilak ban advice dan nanti ni ai in long nilak batai jadi pada ni also nilak iban kemudian dan kejung juga ada behavior change yang nanti dengan stress baik ke behavior change memang balik kalau very important nama kata ni senang banget ya balik kata सरकार कलामी all kind of different programs ni kadin kawai kami akin iba play flash na kami nado na central again nado na central government state government handai nama ba again kadang buat kadang benda ke behavior change bagi diri kin ya kin dalam kin tek pak kin benar jingha je kalau itu ke jom kalau ke jom tapi kami doktor mo iba penting ni ka ayurveda Tengah bayar day ban sumar pa ikini Jingpang ba mi na kini daw por kom hantu ko don kilat je sumar ban sumar. Si ni pulih jongi kalau kita ini divert saka MBS ni divert wala ni ka pharmacology ni kalau kita tahu tinggal ni orang akan nak treat kita cancer sorry but disappoint ni beli orang nama kita ni pilih doktor ambil ayurveda kan nak cure ya I'm sorry ban kalau kata kadika nak buat ban orang cik beli tu ayurveda ngam lah cure hundred Cuba beri bela shin tilale, olah shin no chemotherapy, radiotherapy. Titing kim lakan bam, kidan kapok kam lak terlihat
Hamta, which mungkin orang-orang ada nak bidang apa, ngalak banget. It can be an adjuvant kalau aku ngalak banget penyerap, dan dia ngalak banget. Dia komentar with stroke. The stroke dari bawah hypertensive, tak dong. Hypertensive kamu kalau lain, kamu dong makinnya, berpedang bahaya lah. Dia cuba beri balik 100 or 200 by 110 one lompang sana. I will not treat. As a doctor, manung treat nama kun mengikuti doctors. Ni dia benefit buat ke bahaya dengan tay nampak. Namun kan bangan proof lebih bah, I realize the best. Dah, ia itu nampak ngan pak syasha. Jadi allopathic doctor, siki specialist, hadir nak kila adi. Kenuan biasa nak ngan orang itu pihak one to follow up. Ladang ia ikan kendekin orang baik nak kuat dibantu. Kibun. Tinggal dia kenuan kat bagi dalam di nampu dia nak anti dosage. Kendi nang tadi dia kadang ke dosage. Kita kidawai pada ni. Kita kidawai ayurvedic tu. Dia hantu pada kat mana hian pada. Ikat tapering of doses kan. Bisa penduna gitu. Long mentah syubu bang 5 mg idang di. Tapi ayurveda bunyi trailang ke sistem tinggi hak trailang nimla tu. Tidak jadi kerja trailang ke sistem. So then nila kan taper kan. With the knowledge, ni bangan lihat pasta lah. With the knowledge but the system of doctors with the specialists. Same thing for that. Even komentar hibur nak cases bawan kini kibasnya obesity. Mesti orang baik kami ngamla ban penrekod ni. Hot. Nam tidak ni di pancakarma treatment. Ni dah. Ini bang dan. But kata hot di kilong pangan kibak dan di abai emba. So kuat baik mentah baik. Tinggal sih advice ki dan di pancakarma treat but. Kadang baik but lada fi kuat ben maintain bahkan ni kemet ke jofi kalau kita. Then again kalau kombam exercise kum tak as followed. Kamu ki kendon benbut. Ini ben kendon baik. And as a system mental long ni kamdeng syuk mental ni onye dalam ni baik. Kadiban nyat lang it should be parallel kan. Ni nyat lang ni melakukan orang kan ini system dia systems. Kamu benar konflik. Conflicts mental with thyroidism do kibun kibiriwan no kiwan. Mengi ni bentuk ki test ki MBBS ni hamle ki lab. Dengan lab ki lab ni zat ni lab ni mana country. Ni lab kan ki as a doctor ngalaman okay mentah filang kan we have continue with the way tambah tanya ke diet ke joki ni lab kan suggest kini berkembang ni lab kan suggest iki ini that's how ni lab kan dia training Kerana ibu kena suatu bakla kan? Ya, mungkin dia ni tu. Awak nak terjun orang orang, mungkin dia bentuk bakla, kita berlomba. Kat ayurveda kalau banira berkhid, ya, kadang kendon ka Rukom ini. Nak Oh, yang bagi jumpa saya jumpa ini suatu bah gini ki different streams ki bapher kim don gin kata ke jing badong. Oh boleh pilih saya ayurveda, nanti boleh pilih kadang bagi dia trelam, bagi dia suatu jumpa lang bandang tar babahatam jauh nompang mo. Tingin suatu nak ben semua punta mo bagi beliau kin like keluar jimut ke. Ya, mungkin dia. Tu boleh sibun doktor kamu flamoy tu ka jingpir saya ke jumpi. Te doktor kan mo pidai na kalang juga yoga bat ka naturopathy. Te haga bayad day bat kini kung ka yoga kung ka exercise ki hatu kata kalan emban peduna lang ni bante lakam kan ni kini Jingpang kini lifestyle disorders. Hoan ka kublish pun untuk jingli. Te hoan ni sutu ba ka yoga bat exercise. But ni diben sutu ru ba ka yoga bat exercise kam ni ka jom. Ka yoga kari la ka jom exercise kari la ka jom. Ni habon ki poram ni ong ka yoga kari exercise bat kam ni kunta. Te kawai da kumbai ong doctor yang mentan behavioral change kalong very important mo ne kalong ko komsang tamet minta number bang ni skoje na lakhi mit step ni asmo thaj pa baling along stress barang we kamet ni la bon kam ko batre ne bon kam ko school ha college ne kunta mo te na khem step number jong to stress ni yo bon ki anxiety bring yo matamu anxiety attacks ne ki panic attacks ne kini ki depression ki yo momenta so ka yoga ka yara ya kini ki lifestyle disorders but kini ki diseases ki bapher in different forms ka way kini ka breathing technique breathing exercise larang yung tang exercise kani bashumare bashule jogging bashule jumping jacks ye kumto bali mara ka step to exercise
But ke yoga pat ni kan Jepang ke yoga pat ka main goal jong ka kari breathing kumringi ringmen sem. Boleh ki beri mentang ni menang ringmen sem. Ni shu na ong ringmen sem ni long betlon kendiat. Ni shu le berkata Kalau lompat kan ke ringmen sem. dia ka bading kong kari ba ni di menang ringmen sem. Dia jadi kita viewers pementang ka Rukom ka badai mandring mensim kariba kidi bandring yang kali mut berpenlat na syutur ningile kumni suki kata ka pinduna ka stress tari number 1 so kata ka habi ba yoga so kadi ka stress management ba kibro ki akan mentamo kaleng perthek ki akan Jepang stress management ne kini lifestyle disorders kum pang thyroid pang shini of course pementa ladaki nongpang kila di dawai yang shini ne ka ki di dawai ki gastric te thyroid kan ni problem ne ki QBP te bat ka jing di dawai lari ki le lang yang ka yoga kapin mentor shoti ki tari ko wei but ka ba bat kariba ya ki nongpang ki ba pang shini ki type 2 diabetes type 2 diabetes ki bigger ki ben su ko ba kala ngila ban reverse ka boleh ki nongpang jengi gabang i papok klinik jangaken mas nongpang shini kata kamot ba ani mlaban long normal shot ki berhatam ta but ki nongpang ba ki khasi jengi ki ben su ko ba lara ka type 2 diabetes ngilaban reverse kamot ba ngilaban one yang kamet syakon kom ka belong chwa normal mo kata kalong lara ka de early stage for example ke lara ka shini ka kiyo to aspa san ko ne aspa ko hadian ka bang ngilaban reverse ngilaban reverse pat kumno dengan ni ka kumbaon ki doctors mentan kumbaon doktor lamari ki doktor mentan ban bam ne ki Jingpang ki belong healthy ne ki ba te ya kamet but katupat lara ngile lang ga yoga lara ka ni ong Jepang ki yoga kamut ban habian na ka kli ni yang siliang kejat kata ka misconception yoga kamut ba hab ong kata ka misconception bangalayos no habun ki brio ki klienga ki ong dese doktor sisaba tang sili yoga kamut bang hab ong ya strong movement katu ka di very wrong understanding ken ne jing small push pang yoga is nothing but breathing mo but ki brio chungi ki khina chungi ki de banyale ani yoga namar ba bon ki khina shani ki mlaban crack yakini ki UPSC ne kini ki competitive exams balai kawai de ka lifestyle kamut ba ka Rukom bam jingi kambyang ki bam bikini ki Jingpang balarap ba shadi ki yang baklan yang ru ka bam tip ka bon ne nang ta kini ki Jingpang moida ki jhur kim bam sho tikani ka affect ya ka brain development yakini ki nutritional value haka me jingi yang kam kiyo shute kilok sa ya ka brain jingi kilok sa be takadaw lara feedback ya ka state jingi ngimlaban crack yakini ki entrance exam but kina pad shakaleng pad kilaban crack kowe kariba haka schooling jingi baro boy ki kidan ka physical activity ne ka yoga ne ka breathing technique ban pin focus ki ne ban pin concentrate ki kina mentang ya ngingim dani gitu and bakataru kabaru kam kata thane te larengi stang ban le yoga naruka reta kabarang gren kini ki aka kim don kumapang thyroid kibrio mentang ngitan Jepang ko obesity what kini ki factors ki ba pin long ya ka met jo brio ban long obese ne pin snat overweight balai mainly kini ki hormonal imbalance ki ba ong tamo meaning ba kamet jingi kamla tri la kam shote namar ba ngim yang na lan kra shapi bi ngi birak kali mencho ki ri hundai ti gya birak kejat Kadai. the muscular health through ne ka jinglong plan kini saru kare very important ban control ya kan ka shini akamet jingi ban control ya ka ghrelin ban control ya kini ki emotions akamet jingi so ka yoga ka rap hakata ka Rukom ba ka rap ban improve ya ka brain development kaya ban reduce ya ka anxiety depression kini ki anxiety attacks panic attacks kina ki yo minta but ki adults through for that matter ki adults minta por banang nya kali ngayo ki bagi ong ba doktor por banang nya kali ngayo kini ki panic attack liya kumno
Bashpinyo broshirin yang kiti kishpinyo upar mga bal steering anle kumno hakito ki cases and yoga is very important because kayara ban pin calm ne pin thanda ya jabin jingite so laringila ban le tang ki breathing technique ru kayara shibon hapo office ne hapo yen ne ha school kum ta ti ganum ni nyimyo bana excuse sho bangim dan por lara file yoga hapo batre hakashuki ru fila Teman-teman ni la penilai corporate yoga hab kini ki government offices la penilai yoga yang dikena hadi syukiru tiang ta ngim yo daw fute banai bangim dan por dara fidan po office dara fidan ke syuki dara fidan a bit of kind of free time yang ka kulut por kenyat pila lara pikwa pila kalau tanya Kali tak kejingjit kejingjit jong Dai. I just want to add, because as an Ayurvedic, we don't get exposure how to yoga. Kadai. So, yung orang kau ancam ki nong tay yoga, tetapi yoga kita orang hab ya, pak timbang hab ya, chan hab ni hab ya terus buat. Dah kata tu kita it's called it's called transcendental meditation. Kata it's a different dah kawai hi ka kendon bang poi tahi. So, nama apa dia jadi hidup habis ni subject. Tu kemudian kita Kristen untuk pun kita nak jadi Kristen ni habis tak subject. Jadi what have to kita beri Hindu champion. Di komentar ini Dr. Lamari Oshang kata mesti nak berjumpa. Jadi kadang kau kentin maka dia kentin nongway dari Sanskrit it's called Surya Namaskara. Dikatakan Surya Namaskara kemudian step tang shumit sini filane ki exercise ki tinwan. Ang ngapa relate ba komentar ni minta ki training sini osme kata ki MMA, ki pilates, ki core strength, ki different kind of yogas. Ki buat ka yoga actually because kena kuat dan kuat bangun strengthening strengthen yang kami jenis ni mentah ki exercise ni lihat baru kan kita nak school ni kita mana kemani bala kamu ramban ni kuat ni orang kata core strengthening exercises dia yoga actually feel baik bahan ke yoga kahikai suki siapa tu kalau very disciplined boleh apa start dengan kita some people need a plan yang dan sini dan ni ambil kamera ni bawa ke sini dia feel tak mana. Kalau just simple, we should stretch lagi. Faham? Nama simpat mentah baru kat kira bapang kita ni kita buat kita baru kat sini kita sambil kita bapang ni kita jerang. I mean kita ada ke fashion that it's okay. Tambah kemudian strengthen kita muscle jom kita dah. So your nerve muscle. This is all core strengthening. So how if you look at the trend and it is all core strengthening. And they with yoga and slowly, don't jump. She cut some home. Just 1 minute, start your core exercise. Then so ini ki muscles kini ki AUM ka kambunan. Then kini ki kena a lot of these. Hadian then so kini ki long back kini ki nerve jopi ki long. You can actually feel that action lagi long mulun. So but even so you should even I think to everyone belong by that core strengthening and plus kalau it's trending the moment I think along way of life. Way of life. Hapo Meghalaya ni dan taka slow food kan kita kasih ki upload. Ni sila semua terang ke slow food kita taka Jingpang lagi tu. Masyad suki. So slow food is long time. Very traditional. Actually slow food then impact kalau style hati kalau ni sopan dalam Instagram slow food. Henry actually bam ja. Shimda kasla bam kerja Henry in fact kalau personally ukhaw ini dari bala ni baru ukhaw ban yo nameng lan. Dan kamu yo tiki khaw andra di kaman tubuh khaw ala fancy do ukhaw la Kesong ke supply na job ni kita kan ko ada mungkin yo ibu na kibili berang kung khaw yen hindi kata long hirap yang community level again. Naman it's a kaneging long health and it's a cycle thing. Sila rin ibang traditional food ng hirap na making. Ikibili na jogging. Kadai. Ikibili na jogging. Dr. Lamari dengan partnership mo.
Tengok kau bayar day bat kan ni lah yo shubun kita ki input semua nak kini ki doktor kau bayar day kita kata lifestyle ni. Tila dah ki beliau mentak mo ong ya try lang la dah ki pang BP. Tila mentak ki wan chapi la ki pang sini ki wan chapi. Hatu ki dah di dawai homeopathic. Te kilong le em bandi biat sai ka dawai allopathic la ne mo like la ne dawai ayurvedic. Ki lak bandi lang bat kini ne ki sin ki le pandai betang ka dawai homeo ne kum tak ki hapan sai te tingin oh ngadon BP ngalak di dawai homeo kum lu ngalip pe doktor ne kum tak kin kan don kata kum menai ong don ka konflik pin sai ka gila bandi kum ka alternative mah teng ubrio bod ki bawan singish po civil ki di dawai allopathy mo and then ha jo report ki ong doktor ngi sukwa bandi lang ngim laban ong ngi hap ngi ai kalong ban li na bagi ki dawai homeopathy ki try kam in such a way baka kalong ka stimulate katang stimulate kam act directly ka stimulate for example kumba ngi lai keren manish panga diet pat exercise mo but ngiklat ban keren ya ka stress mah ka stress ka dai ka way ka ba kalong very hidden siapang BP pat ka sini mah ngi dai ban PE da for example ngan ai nuk sama the fi stress ka met jongi ka pen mi hormone ke called adrenaline and then cortisol mah ka very similar but dam subo da pi marem da be uksa we pi ka very similar ka pen mi adrenaline ka jimut baka ka raise ka heart rate bafin mare mo pada cortisol ka shem ye sini ka bo blood kana ba filong awake so that constant stress keep your pressure up but ka tan ba yaki sugar apa blood pi ka convert ba ka met yaki sugar ka bo pa blood ta ka daw with the kibriu kibla stress for long time ki dan ni jingpang ro ta ka daw as ka stress try ban manage ka sin ba stress with ban husiar ban pat bah kan ba suki kan ek one race ka you pat kum jo kan poi biang sikata ka you ngila ban pat hagani ka dor but ngila ban ai alternative pat ki homeopathy drugs ngim kum ba ang doktor kama plang ngim dai ban ong ba ka hypertension ka very along ngim dai ban sim light ngin su ong sim ngene ka dawai fi di tangi ne ka dawai fi lakia to beriula pan undergo stroke mah ngi ban paj bahar ki long mile ngila ban tackle ba ka diet ngila ban tackle bat ki exercise ngila ban iyo but hard ngila hi ban ai side by side bat ki way pat ki alternative medicine mah ki way ki tinggal thana ka poro kala nang ya bat ngila de hi ban pin kut no e kene ka jingya flu ju kut juni ha kene ka panul menta ka sni te shwa bangin pinkut ese shikin tian cuma pinkut tangan ya cai doktor marbanyang doktor kan mau pelang bat doktor kan kendia capang kenita mengekran tamu ataupun kom bat ki Jingpang tentang Jingpang ini juga kom juni dan bang prevention is always better than cure mut na depite nakam ikini shwa banja kan khambha punya kata ini आगे ट्रीटमेंट दाना शितम जोर tidak kebalik regular check up mau balik mana ke po kani kan yang api brio banlak no ek Jingpang swab kanu ke jingsio kanja tidak kani nila banbat nakam kan ke Jingpang swab ke poisha pak kani ru ko pelut set ko khambon lada nila pang mai da ini regular check up routine check up ko banya ka khampelunai ke jinglut cost effective bagi omo ada lapang jo itu ke jinglut hospital Kijing lagi surgery kalau ko pala yung na ganite na kam kado pasdang bagpendulay ka tibang kibasmiyo kaban pendulay ka stress kata ka jing paghat kani kata ka kini ki mamle ki exercise mamle kini ki kilangat bagi ang dikasin kani ka pendula kani ka bangile exercise ka exercise kala ban bendong 5% ka jing ban reduce ka weight berkalao kan pendunay ke sini BP. Ako kanang ba wasni penunja. Ti kata kita nasi coba. Kami orang Dr. Marvin yang main di preventive. Dia kumai is an expert. Dia expert nak medicine. Dia mikir ka lain dia ngimla hiban tuklar hidup because that's line of medicine kini specialty.
Hindi ko mangi homeo yoga ayurveda kalau nak kum kan it's kind of kanyarap kan kalau supportive of that and then hangi tu ke preventive health kadang long ye don lang ru naman ba kalau no preventive ke haki jing system jing the preventive health kalau very strong kumenta as a patient as a doctor ne kumanga di doctor da iwan nompang don homeo don ayurvedic don MD lalit chai ti kumno bingin the best package deal kini sibu misontonat ban yoga la batay yoga is ka diet ila ban wan changa kumi ila batay kita ki jimbam ila ban aimat haka system jeni long ila nanti ki diet to combine ila nanti ti kata kan kero combine karo kum in kalau ka best package deal kan and kung bi on ma iyo nai yang dawan nong pang sibu na pang gastric bi on ma inai babang kwal sinong kan tanay so mangini ki tribals and ngimnam ban kan financial calculation long influx hating junang banyak kan jadi ambil ki lajat kan nga shi awai ni shi sebe da kan o masih bang kwa kat no tingkang kat no teli shi buat sang ko tingkang shi kan like hosni dikala mi ke calculation tengok ontong ni shi awai dada pi kwa ba finjam dia udah kuai pi happen duna kuai hindi da fibun pisa ban pelut ban kedawai di filak ban so it's a choice. And then finally, you know a result can take a long time. So I think long very important bagi ni long hikayat kita kan bang. Dari cost effectiveness kong system jadi kita cost effective. And apa government of Meghalaya lain long kita kin choices of system of medicine kan homeo dan ayurvedic dan yoga. So kilaban lagi civil vivat kan lo. Tika ni kalau kinongpang kilaban availability services but kilaban. Hakanu kan long-term kanu di Jingpang di Kidan ni ki jingerap nak hospital kan. Phikir nga dantang iwi message ibarit ba henry nga kadi naka experience siya nga habok clinic jong na jong bangai ibon kinong pang jong ki ale chakaleng siya ko hati siya Delhi siya Belor siya shalong kaleng ki hospital rumo ngala babon ki ong ba ki di dawai bakla kata kadi kami but kawe kadi ba ka ngi kum ki doctor baro ngi ka duty jangi kadi ba bangin educate but pin batay pin smooth hui phi ya ki Jingpang ki bapher ka ngi ka duty jangi kami ban tieng phi hindi ban pin smooth hui phi te kawe kadi ba shaba pin di unu dawai unu supplement ne unu kinja kini ki nutraceuticals so bhagli shwa balai phi habdi katari ka we ka main mo doctor kada ka we ka jadi ka main ban smutho sha bali phidi hakanu ko kom bandi pidan kam ne em bandi te shaban phindi unu dawai ne unu supplement so ba kli shwa yaki doctor shaban shim unu Jingpang I mean unu dawai takatahi like me doctor said prevention is better than cure. To kado dengan pasi Dr. Lamari sekentin atentin ke ego kita dengan orang iki parlo ke jumpa. Kumbo ang doktor to prevention is better than cure dan coba lawan iyo gitu to kadai ka main Tiada kakamha banyak bat kabokongsan shwa kabokongsan mga kwa bagi breu kintip ba hakaji ijonga hakaji experience jonga iba ka sugar kadai ka main culprit ya baro ki disease almost baro ki disease te sugar kamut ba sini kamut ba ki jingbam ki chips ki juice ki bakery food ki gino ki ba highly processed food carbohydrate convert sugar ma te bhaba kino ki breo ki ba pai ni bhaba pin lat yang sugar god's food ma natural food and then exercise kuma di at least arlitasisngi and then sunlight mday ban klet mah ki nimday ban light yang sekemariang teh nimday ban klet ya ka to ka blay la bo ingi mah ide ban im yang gom to kat baganang im gom to kata ngi nak khia kat baginang klet kata ngi nang khai ki Jingpang bobon bagi mla ban pen khia mah tangata kadai kan nomor ko bagi ong hi ka ko kya ka spa ba let's say ibe ka spa ni be ka jang ni be shbun ki jibun kam jung inde ngi klat no ka ta ko do ta te ngi so tara shbun doktor ngi yo panya te jibun doktor Lamari doktor Marbanyang doktor Kharmoplang doktor khar ble shbun ni ka por de jompi betang singa islam ba
ki parlok ki jumi bapet kani ka program ki tip di bon ka kendrai bahar kani ka Jingpang no ka ba kita ka lifestyle disease lan disorder ka Jingpang ka bami na ka Jingpang Phikir jongi ya ko kompim jongi nado ka bang nado ka tiak adam nado ka jingkilan met but nilai asal mentan nado doktor mo na ketika bang ang homeopathy dan bang doktor nang ka homeo nang ka ayurveda but kunjo ka yoga lan ka naturopathy kini kita Rukom sumar lan ni ajingerap ni halala ke Rukom ke jingkerpang ke jongki nang iso tanat ba kim don kata ke jing mo ke jeshur lan ni ke jing ong kamla mga kamnang mga ni kiatre lang banlong kawe kenang ba na ban pinyo ini kata ka pamhatam kumno bangin sotho ban sumal ladi ka Rukom kumno bangin da ya kani ka met ka jungi ka balong ka ba kerpang ba ka ba kentang bangila ba kata ka met ka papat kya tengai yo sipun kini kijing ajimut di doktor mengenai scam bangin sim bangin pedon kamu bangin don ya kata ka met ka papat ya sa sisi ngai ku play ki parle sujungi baro doktor kumjo no ngai ku play lang ki baro ki papat ini ku play